kom kachta kom yang enjoy mana new fresh mana sangren kauno ong chai na may sanran wi bang uliang chai tios share masan what ye lesson moto you the lesson kasambali you ye Kasongosong nan leben masan what sansaler Kasongosong ni kawewe magjain men brom Peikin kawewe te Kasongosong ye Kasongosong wiya irario magjaila ramaskin masa-masak jaikin cecek weta partong jail jaikin kang atau partong jail jaikin songosongan ruksang weter lelong jail kan bakabai nan maurin sa ulang pon sampa ran make moitong Jesus Christ on maur ka sign up ong irar watch pakan lalong ning sampa watch ni Jesus ay to sampa tay ni kachin kasotay Kasongosong sangre namun chichio o kachin paweti led nan mo chwalin kat samani wan kasaleong ko mo yung ay kilal san saleo magcha utan panyang lalong Kasongosong ni sampa good news terama wong ko mo yung ay naming sang ran watch so san ran watch aban so say ko mo I kamel le ma ban so say ko mo jay to lang nan lesson moto watch ye Kasongosong mi karape Kasongosong nan word watch lan lepen masan watch Kasongosong mi karapen eken godong chay larangas eken karape me chocho apun men sair karape kan me ken par katong chay ye kayo akan goto kan kari kecai Kasongay kecai the kari kecai sang kuburan kos akan son kari kecai sang nan acai destiny karena sa may ban chang goti we kolonia ngay kis karwaru ta karwaru melel chang goti we amie me pano ye ban son kau ye te puen kapante ye amimi korus mimi nanay Pilipin may ban uti te ban to luloy mo Kasongosong men kaloma chi acai tatok men kapayakala acai babakot I karbenamie Kasongosong men keterapa distracti acai focus men kawawayala acai chang magjay wiwianan maurin saulang Kasongosong wiyak nain setan na weapon when kin kamas ko nila sa pulman ko charamaskan karape mechocho eri engak san salamawang ko yung ngay Kasongosong kay den Dihp Kasongosong in itself kay den Dihp Kasongosong emiye pwede karape o karape kan me wiwiyak pwede the purpose karape me miyaki ong child portong child pwede miya karape Kasongosong nan pukan James iralaw tayo ratsikay sa tayo lalay sa klimaw kawawayang child ba haramas kin lalong nan Songosong sang ni peinayin ng suwet at kaya nang yung peini o kare yung nanti puweweki Kasongosong miya sa yung yume well-known familiar on kajayil sa ulang tanak. Kasuka kauti isang man and peer nan wewe. Sa suka wiyata irair yu the boundary yu mabanireti isang man and peer nan wewe. Apsong yung magjapan kak wiya, kajapan kak ireti isang man bukat sa sok doon mga cha, doon cha bumuyan, o wiyata gas de kitiyang samin lale. Iwasa acha manaman mimiye met maweweki Kasongosong kom sudah kakireti sang kom nane uran song Kasongosong tama kom menjuang kom sudah kaklimititi te niu plato sansal kom sudah kakireti eter portong kom ap tama kom ban kak wiya kom ban kak ireti eter sokto I kasampalpen irawat nan James kawewe yang kecai irajigay sa klimawo eri
akin kanay chikiyata inang suwat o ni Dihp akin puitar melal akin karayang mela iwasaw me ya akin kareta mela niya sumaramas men kin ale apaliyata o kanay chikiyala ipatawan me serwalal emangain serwalal mekot me chikijik emangain apwala sang niyan sumaramas men bana apapali ulal 1.2 na komo yung iban sulakak apali ma it's out of hand pain sulakak control kasongosong akin puerto Pwoson achail ke lakin puerto Pwoson achail mokamakit ko ay mowen nan sailokan mawrot akin song Area komo ngay mapan plata magchapan ale accept na nachamor niya so komo ngay ban accept kasongosongo na nachamor ro chaptam magitgiyan so me atan kila Dihp o Dihp makin kalwalang aramas mela according to James 1:15 kasongosong process humans kin koto renaramas niya so makin tiarto renaramas ayan so makin kapareta uyata Dihp tuwaje sneko koto kasong aramas onian so aramas accept kasongosong mesangren sneko ayan so me aramas so kilangata yan so aramas so rugla akin ima so aramas so choro lasang kauno I mela makauno masani yung atamoy ari kasongosong esan salamo magaiten Dihp we asali apo ko komo yung ek just kakabupon ki setan be coach aso ba komo yung ek lotiang nan kapal nan song-song ka na kita sudupan kabupon ki we apo ko to just to sa chang ponial ako mo yung iban lusyang mo sto sa kan akita masabong guide din sto sa masabong po chang na yan setan we asali apo ko ni sampan kasongaramas song kan we asali song kan puen kaloma chia chaitot apo ko mo kan na we apo ko ako mo yung kejabiban na we apo ko Ara buka chinenen kasampan. So ang mga kamuyong ay bilanano Mwangih me kejagap bawe te kasongosong. Nakiyaramas ke bacawan autan apal. Apal yang ye main ban sutu kap bawe ti. Uya ire apal yu yang kap bawe ti. Apiet kayun Corinth allowed isak rejig isak silu. Masani yang kucain kawe yang Chinese salmem. Kejai kap bawe te kasongosong. Kasongosong nambeo kasongosong kay Dihp apniya so makin yuputiang nan mong yung naramasaman salta kan tiarto ore naramasaman niya yan so makin uyala Dihp oriyan so mak Dihp kin puksaramasan ni nan James so akin uye lalaut la kanakanay chikiyata lalaut la na chay mo ayan so makin akin kare yang aramas mela karasebe so magchapan aleta kasongosong yung meta lalla na taimong yung makitikiyar ayan so magchay choro lasanger iyan so me choro lawat chakta te melan palangan ni child miya eri kasongosong komo yung kapaweti nan kayon korenche isa kay saksilumasa ni Pwoson kors makin lalong kumail amen akin lalong aramas kors Hallelujah. Komo yung ngay iso to kapatawan utana main kasongosong what special te. Kaya ramaskin anigi self pity kinagay bak kachay kan pakela pen kachay weki tanda kachay non tulapan kasongosong main ko. So according to Paul, may niban kapatawan the worst man I know. Aramas me kameso lang warata kiso lang tana Kasongosong koros makinlalong kumail, makinlalong aramas koros. Amen. Mamimi Middle East, mamimi Africa, mamimi Asia, mamimi Indonesia, wasa sore lebil, mamimi Pohnese, mamimi Ponlangas, mimi Iowa, mimi Hawaii, sore lebil wasa. Yet mamasa ni songosong koros makinlalong kumail. O pilingay, akinlalang may sabahan kan. Akin lalang men China kan, akin lalang aramas koros ni samba, yet koporo yet romao coach bautan melen, amen. Coach bautan melen,
o esotaban kachin maitong kumay and lelong song makamay sotakap taweti wawaki ma komilalen song eu awya kilal sansaleu makoch liki o maitong an lele alete mau po sotabatawan me coach bagin kachkita ka song esotakin kachkita ka song apakin maitong akin kachin irong o akin mangi makom ka taweti apan ka maitong tuwache sop i setanara nan ko saya pai so ari ta mesan salme emasani kumail ima melen o sotaban kachin moitong kumailen ale song ba kumai sotukap taweti ap ang song apan kachkiyong kumail kelain bo kumailen kakataw o pitsang nan song metoto song wasakoros nan sampaan so what's so to wasakomban tangalaye makompan rukusang song bibir sa wasakoros kompilpan rutsingata sa mo device patikata don Facebook nan YouTube mango at a mix song course may pil tuwal sa wasakoros yan kompan mamasani eu custom kom utan search kom yan masani ayo eu kasongosong eu custom pil puerto me attractive kinmen api in senen utuka child puen kin kasalong child matamataw kompan search komban men masani kaston padak ape YouTube so the level advertise bilban parto tan song makom menya makompan pilata kasongosong wasagoros main ko elalong kaya epan kachkiyang kumail kelay po kumailen kak tatawro pitsang kel makoch kachkiyang child match wewe kisoto wani mun petolong ansuk mamiya wani mun petolong utan miya wani mun petoy soto kakan one way in utan wasayo miya wani makomban kachlong ye petolong ye utan miya wani makomban na kachiyang ye eri akin soto excuse belum kasampal ke jalan kak mangi pada komuyan kak mangi yang wasa song pencap sang ya komie source mie wasan utan mie wasan Pwoson apken bibir to sang wasau i wasan ke jalan ana mangi pada song silu to wasa silu te chapi ya wasa chapin Kasongosong kin kosang ya nampeu sambawat song kin kosang ning sambawat de lingan ning sambawat nan matu relaut payu tame setan kasongoy ki Jesus acha ison kamau dan magaman partio kautok yang ya aiban kiyang komui ta kiyang komui sampa mana man lingan kan koros sibe eu irata sampal makomuyo ngayon na mangi pen ya wasa song kin chapsang ye kayun son riau relaut sa klemau masani kumail ter pakong sampa tetepuso mamimining sampa poma kumail pan kin pakong sampa paka pensamo sotami lalamal either way song ria chasotaka kapachapene nan matuno masani kajapan kin kakache sotama kapapaso mas riamen haban either emen japan kin kawemen ak japakong amen eri makompan kawasamo akompan pakong sampa makompan kawasampa wewe kom pakong samo either way just to gak komyo ngai so gak miminan portrait watch either nan eu tanan eu ri makin wiawi tane kumaiter pakong sampa te tubuso mamimi ning sampa tami rawat song kawawa yang jay kai den chailen kasepesang tubuso kan aptame mama sani ye limpako so just suwat komyen sapulaman ki tubuso patupso bakin kamangay latatok te song kan namiyan ni sampa kin kamangay latatok aptame song masani limpokan achay pakong o achay attention ng song kan mamini sampa and there kota umipo ng achay attention focus on kauno huwag kauno mapansiya kauno mapan Pwoson eri wasat song kawewe yang kecil be iyo Pwoson ng Kasongosong iyo wasame Kasongosong bilkin chap sang ye sang ni pain song kan magjaykin rapa-rapa ni sampa song kan magjaykin kasampalikilan ni sampa song kan magjaykin ini nang yang anan nonoro kan ni sampa watch
Rajik sa kuno masa ni buat mapukat koros kisain sampa. Depend inang inutuk o mekan maramaskin kilang o ananeta o mekaros memina in sampa maramaskin pon Audaukihda. Mapukat koros sojo sang rin samo abo resang kosang ni sampa uch. Wewe ki tame ikasampal ki raw sa mama sa ni me. Mapukat koros yan ay sojo kosang rin samo. Na kosang ni sampa. Ni sampa me kosang yan. Ari tame kasampal ki sampa ya depend inang inutuk o mekan maramaskin tuwa cha inang inutuk tamak chay ni nangyata. Tamak kumuyongay kini nangyata akchakin imak chakin mentola wiya o ni lokayan wayo san na lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. I wasame yaten kasongosong pilkin chep sang ye ariya san salama utuk pilyang pinibiniyang lala niyer lala eri ikayon chapi ikayon source me yaten kasongosong pilkin gosang ye pilkin gosang ni utuk pil inang chocho utuk niya so makompan masantiyang nan Sarawi yan bogomo yan tarobway de pil statiki ayet utuko pil men komale pil men meirla akin song kachayl nan irekan magchayl an so makompan kin patutian kapagap an so makompan kosonson lan kapagap ayet telepono ring te songkan te salanga chay ka ronga tawasa karong mo yan tuwache wewe pesang ong rong songkan me wiyawit te so te level utuka chay pilkin wiya source te pilkin wiya men katrapa kin wiya ya source en kasongosong pilkin kasongay ka chay na chay say lakan mawdwatch nan kalesi ala mau irachikay sa kuwano inanen kawawatan ni sainsal masa ni me kalesi ala mau rachikay sa kuno hermet iman ko saya kumail wait kengeno oter ken kapayata ana penaramas yei utuk ana penaramas tama sainsal nan kalesi ay laut lemau rachikay sa tuwa ana penaramas kan nan kamal inang suwat akachat akupung pon ma song pukat korusien awiya kisen inang utuk te ana penaramas eri sampukat makomuyong ay banana chechek pwe imaken piluya men kanay chikata men i sampukat koros maken ka eletong chay kasongosong ay kunuyala kisena chay no kunuyala tipre chay do imaken kalwala aramas mela o kasilu source magchay koros mangyala yey setan yey mawuya Pwoson and Kasongosong karusien imagen kiyong kuchay songkan nan kayon pitcher lemau irachikwalu kumay nononop o masamasan pamay lemon chichiyo chepel akin koko seli tuwa layon naman makin wiya warwar raparabaki is mabang katalela may Mwangih esodoka katalela mala ramas akin raparabaki is mabang katalela where is where ki it must be what I mean akin may single out o i katalela katalela ije one time nan Sarawi may eseme manamen katalela ramas ye manakap men mesapay kang coach sansal manakap manage give into temptation and sapay kang coach o yung makit kita me metaweta wale accept ye jona match so sig jailen Mwangih yo we karaben layon manager bilanen katalela po imag jaile seme layon kin paro kutu kamu chepene rukopene chair pesang o i changalela tabil kangala wasa cha we yang jail me chepela jaile munchichi akin koko seli tuwe che layon kaiteni layon tuwe che momo me tuwe che kaiteni layon so che songka so che alisana pe puen pin tane tuwa che layon woki ataklinkan uya pe wawai seli che seli makomuyong ay ban Mwangih we ban layon akin tapertia chungon tane sin Mwangih akin so che one way changa che yu lusulungalanan hurt you nan kurupin mani udana kin nan siyang single out amen
akin nan siyang singalaw da man ban uya wawai silipon no sakan uya ruki pon pastoring yatan wasan kamangkan uya rukuruk chechego niyan sume emen ko amen sip amen coach amen man makin group aban planetan tuliye sang nan pon group yan sume layon ban pin lusuk taperetio koleti kachanget kangala teknik watch setan eskaiteni layon tuweche wiyepe metuweche tuweche layon men makin uya wor kelang kapanga coach wasach wenda akan uya wor iwasayo temptation pilgen porto sangye akan porto na salanga child tamak child rongata songkan mag child rongata ima pilgen momon setan na pilgen porto uya wor seli akan kama samparan watch yinnen chocho masapoya kata Chocho sular fokusen tatokan coach poeki. Oh, masapoya kata. Kau na pen COVID-19. The song kan mawi isang bukat. Setan awi tatongki fear when and kalam murkila no yung supplement ko charamaskan. I weapon setan wi tatongki ri. I chapin Pwoson and Kasongosong. Apan koto kasomayu tama ka rombans kapan rommas ko metawe. Bapa lennan mo yung ayan so makompan makitigi ang so makompan makitigi ayan so me wiala artip ang so me wiala artip ayan so me kalway kajay sang nan bo kolang nan mena hari Kasongosong kosang sampa songkan me sampa kajay kin nong kweta ni sampa watch linganen sampa kosang ni utuk kajay tamak jay kin inang yata o esang ne ren setan mau ya Pwoson and suwat korusien ima ya paban likam kors tam komban ken karongeta komban ken accept aban ken wiala tipo ki aban ken chaptar kawai to no ari ekasampal ko yung ay chan kak Mwangih pen source de wasame Kasongosong ken pir to sangye i wasama marakin ken ale reinforcement iwasamar kenala raikel pirto sangye ako mo yung ngay tamak chapa anana uya kechan masa-masan kechan anana masa-masan eri pilmiya uya pen masa-masan cek pueki wasa silugo utana ban pirto sangye sodo kakan sodo puerto komi nan wasan tato ako Kasongosong ban puersang kompan kelepulanan pereu kolokol device mamasa ni nan wewe Facebook de so de Pilipin Kasongosong ban puersang aso no kompan kelepula Kasongosong ban puersang wasa koros kompan lelie Kasongosong ban puersang ima kasampal komo yung ngay Mwangih de ikarbene koto men kalomach acha totok and babagoch o akan puerto ni al siluwach akan puerto sang ni uyapen ni sampa sang ni acay ken pakongal at pusong sampa puel kiti acay inang te limpak acay focus don song kan no wiyawi sa sampa nintuan Marta o meriara so pa ira watch Marta tana komsote kuburoki te katropa Jesus masa ni tama kayo sampan ikchailen ari masa-masan ari uyapan omi ongay at saban masa-masan kasampal kechan kak Mwangih pen pwe niya saban masa-masan apan kak sawasay kechan kak esetor sarakala niya so Kasongosong bukat saban ken Porto komo yung kechan kak ese recognize yawasa ko to sangye menia almen the same old ways aban ken kopuru yang aban ken uran la pleu proto aban parang komi erino mo memory sampa makamuya sa ulang man yet may ban kapatayan makamuya sa ulang man masalar Kasongosong parang komi ako manana check mo tama ka areta pwe iban ka drop ko parok silim malak me salatak malak me tak longer nan jengol kelo ay sudah nanane purpuno tu pwe elaker ay so may kangalay bang kangala jungolela ibang jungolela ay so may men KPI bang KPI
Ari itu aja. Aso mesolar song lelong komuyo ngai kompilanane cek mau tame elaga mo setan pil sola ka rokin komi. Ari kayun wiape tama kayu ka sampali ibaton ma utan ka sampal komuyo ngai chana nane uya momo uya kang kay magchabana nano uya bukchan ka masa-masa no cek mau niya so makasong bang kin porto nampeu o ngai consider utan kayu ka sampal kechan ye tergilang ngai Sarawi Mwangih ngai Sarawi I mean he's the best ima kayu kelai ima uya so sawas me Jesus masani wong kumail may bangko kola I mean 9 sampa out of kit telepanaramas ni sampa very intellectual people 9 sampa nanaso Jesus yes ni sampa masani ni asome jaga masani dabaton asome Jesus kat ni sampa he was the best and still is the best now but yes may masani mawong kumain may bangko kola warang ko matamato mau mimi ai ye kupure o ime masani yung warang ko mawong kumay may bangko kola ibang kataroto iso mo ye ngay Sarawi tama abang ya abang ko to pen kaluwayan kecil nan melel karuzien okay bangkasaleta songkan melikam abang so sig challenge tiarata songkan magchay kan giving to up chay so Mwangih da bacawan me song bukamen kaluway kecil lang nan rochorot ari tama uyawe wasat ye chailen Audaukihda ngai Sarawi the moment I saw makom may tong Jesus Christ mo komi Audaukihda nganen courts panganen courts I saw makom accept kom bercengatangi waniam amasani me uyala chela cha kachlo aptama chai banana uya ran kor chailen Audaukihda amasani chailen tirakila wewe ki main tuache tirakila ye Japan au yaute snaga esto uya pukonan so jeks terekila ye jana au yaute anso mo komo yung ay bantis so kauti yang ala kapag so kauti yang ala masa ng ko chau yaute so kauti yang ala kos yang ngay Sarawi autan automatically Japan kan dua chala Japan ke dengar Japan ke given to temptation Japan ke lose saja patient acha kanangama kasampal ko yung ay chan Audaukihda Sarawi Paul wewe kemawe in singlang rail men episos kanta nan episos lama orat chigchig sa kwalu masani ni lokayan pompeyo masani kumaiter Audaukihda tolul wine masana wayo ibong kita masani maiter nem wine wasat na maiter Audaukihda tolul wewe ki Audaukihda tolul yet kumaiter Audaukihda wine tolulo maiter Audaukihda wine pue pan kawai kumaila sansat tola masani kumail entrekila ngai Sarawi song mo komo yung yana wa Mwangih tame tatong ki wine pue ki nya so ma aramas men kin chungale ta wine akin kap pluya ta song kan me so tuken anuya akin kap ko so ya pa chowan song kan me so tuken aramas men nan anso me chungale ta wine Audaukihda wine awi ata song kay me out of his esot utan esotaan kin uya lakin san salata song kan me uya akiya kilale ari ime masani mater Audaukihda tolun wine uya so me ana penaramas kin utan san salata aramas men kin Audaukihda wine aya so me kin kak lokaya suwet aramas men iya so mo kon pan Mwangih ata out of penaramas men aramas men uya nan kilikilang uyo asakaula weka ta song kan mekin sapsapong ki song ko ong protong paliet masani mail Audaukihda ngai Sarawi me pan so sei kumain nan Kasongosong kan ngai Sarawi me pan so sei kichai me pan kosonat lala chai puk chai kanama karasepe ma aramasemen yaten kom Mwangih ta aramasemen de irairu partong kom men react ni uya payo pan pelian tatano uya komuyo ngai Sarawi tan kin kosoni komu pan kin kachaman kin komu nan Exodus Ese Ahl me coach me pan kin Peik coach me pan kin Peik kai ten komu me pan kin Peik
I kasampal pen ngai Sarawi mia wan ngai Sarawi kan me Paul Kasongosong men episos kanan Audaukihda Paul we kita me masani Paul we ki yang wan ngai Sarawi kan ime ka kau we yang men episos kan tan kumaider Audaukihda wine poya jagan wine kan ye song kan nan kakin wine kin kalwala ramas nan kamal nan inang suwat nan painat nan lipanat nan berap nan pay akla pala bakacha suwat kan ye jagan wan ngai limpak peren pekon nan Kalesia lemau ira cik Riesa kriau kokola song pukat limpak peren pekon kana ma katak opan pap kararak song kan mama Iwan ngai Sarawi karpen Paul Kasongosong men episos kan yes kan mak mai bang ya mai ter Audaukihda mai ter sakau kila wana tan mai Audaukihda ngai Sarawi Audaukihda so ter masani mai sal mai Audaukihda teken kumai ngai Sarawi ari ikayon ka mo komo ngai ban anane ma komo ngai anane te pilmen baweti ikak nambe komo cha kita mai tong Jesus saja mo cha au teken kecala ngai Sarawi au teken kecala ngai Sarawi poi kenia so ngai Sarawi bankin au teken cha asong mau sotet megot suwata banki yong kecha abankin kiyong kecha cha megot mau abankin change cha perspective ong acha mama sani rairkan Ramaskan pan wiye san salomas masupwek silia komo yung ay pan confident pwede komo yung ay mga menia type magka kaskasinan pawe cha sutuyang kaskasinan pon pikan ni oror cha kaskasinan pon type ngay saroban kin kacaman kin komo yung ay magchastana ne karwaruta ma komo yung ay bankin chang nan traffic eu Japan tela tatoka cha sutupan kin beep seli honk seli lukwor seli acha lengar ki acha pantera per Japan kin nan lau pilkapeng kiyang court asa kananga ma cha sutupan kin lengar tapan holo telio ma wiya ma sente kosayu me tan kin kansin siwati komila komyong ay bangkan ese nan lau kan kananga ma amen hari kesampal kap number yaw chankin matang enta anso ngai Sarawi kecil lalom olaloi anso makomyo ngai pankin so pai Kasongosong chankin matang ache we katangko matang pitch peki wasa jama sani nan James kawe we yang kecil eri akin kana ichikata we ki akin soto mekos kin nan we chone ichikutana ban kana nane leseyan apan kana nane take time ong aramas akin sompung tuaw apan kin take time so che tip you makin commented overnight utana kin hiputiyang lol na ramasamen meta kom kin masaniata aramasamen tan memen chapter meta lus-lusan pongi onian so me kom makitikiyer otolar nan makitayan so me wiarati wewa kin kana chik ime kasampal ki chan kin matang pueter leseyano ter lel sompung tuaw Chan matang aja kamela matang aportiana sangon apabukat Kasongosong kan bankin kotong keca chan matang yaten kamesang lalacha ye masa nang coach bankin kamesang keca romai sakriaw masa ning chailen terkin kana mang yap chailen mai tong kawuli lalacha len kin kawuli yakap sang nan masa nang coach ari ya tuon komo yung ngay masok so pai Kasongosong nan peyong Japan Audaukihda ngay Sarawi makomoy to nga Jesus Christ ang mo komo Audaukihda atama kom bana nana uya pepele uya kangka kay laga sangnan masanan coach uya kapaka uya in tune with the Holy Spirit in tune Kasongosong yangi papan sa usay komo matang James eri akin kanay chikata megots kanay chik memen akin chochola amen open nature kapil chochola nature amen Sarawi umeyase mawan se tanah kan men kawai ke China esotukan nature wataman mak cai ban kan mai tong ta seu aban nature cho utan ke tiang ke telepen ke jor pwede akan mau snake me se tan ta tong ki
Abil ko tong revelation yung snake, amen man makin kujo chocho. Once you let that snake, may tong snake man na chen kin kutor, once you give it place, apan kutor o kutor so chakin wateo, ekin inenen chocho, o kutor so chakin kodi chamimi, emangain palpesang kung kak palang pesang, niya so ko ba may tong and take time, uya kang kakarakar, uya pepel, uya kanaganejik, olal nan time and palmain, o pal snake, chocho poison. Kung ba sola kakapali, Japan sola kakapali. Kung yung ikin sopa, ikarada ni Sir Rawat. Yan so ba, iray rin bang kanakanay chik lalachay lo, chay soche yatan. Apali yala, ak Japan kin, Ese Ahl ay masan, your sin will find you out. Iba tuwan ba, kachay Mwangih. Tama kachay kinakiyaki, abang ping kasalay kachay ta. Tuwa chay Samuel Akiyakisang Saul kuburmak Saul akiyakisang Samuel tame uyata tame kamaurala te song kan me ime men kasaleta song mau imak chala ramaskin men kasaleta song mau chesukan men kasaleta kasongosong kan me lelong chay accept pag chay sudukan men mong suwat kila amen ab Saul ni time me amomon kasaleta ikamela song kor apalyalar kupuran coach song kan uyatar tanda mana ko uya war na Jesus mana ko uya war tama ko yung ay surban kanela kitsaka nan siya nga kilaw serwalel kin bilkin sansan tama ka bilkin kan apapali kalep apan bil sangta apan bil sakonta egis kayang magchasoche kanela apan sakonta egis kayang kung yung ay ban solaga ka kila amen eri kung yung ay kacaan kak matang yan so kung lalayang kasongosong japit din bubuti an so kung puputi ang nan kasongosong kung kailok ta an so kung matang at Pohnese me sangre na munchichio o kailok uya tatokan ana panarama sa kin totok nan utukwa chay an so kailok lala chay akachat miyer isisuwat miyer lala chay lok chay piltolar tatong peya pa akamay mier na tiber imakin kawela somo kacari komo yung ngay chan kak masa-masa kachan na beo Audaukihda ngay Sarawi iban kin kapre yung buhay kasampal oralap watch iban kin kapre Audaukihda ngay Sarawi koti sang chailan kin matang komanana matang kachaban kin anana matang amen so cha papant Acam tin papan alen sompung papan sompung riau papan sompung silu chapta makmokit nan kabit sompung tayo limau kokola chaptar uya kasomawi paluar acha takala pamiyan kala pacha amen eri aban lelan sumaban time deliver jasuruban men kasaleta butan it's time ana eleleran so liamen asugan len sompung tuaw andamao bangkaila len sompung isak asugan guyaw time na deliver time amen ari anso maban sansanta akin mumsuot ar kasampal ko mo yung ngay jan kin ese kasawiyata kasongosong yawasa ko sangye wasa sidu wasamba utuk setan jan ka kasi masa-masa no soy kala te ireti sangkja chater wiya ari change sale kawawa yung chay number silu nan proseso number silu chan Mwangih elen Pidohi kachan kak Mwangih elen Pidohi ni omo yung ngay Audaukihda ngay Sarawi Audaukihda ngay Sarawi yung ngay Sarawi inen lalokong melel so chabe lalokong sak lalokong kawalap niyan so be komo yung ngay kin confused chakan milanan bak chakan kacakan patawan dan sisilata may banuya may iban patawan ong ko Mwangih tama banuya ang sama ko sa tama ko banuya ngay Sarawi sipele po ng Mwangih tama banuya amen ari ikat kasampal pancana Audaukihda unya so Audaukihda eso to pil mauki pil patch-patch yung song ireu si ses masani roch marahin sa patch pen ari niya so may ngay Sarawi lalacha marahin chor me ban kikiyang lalacha niya so magchabang kin accept
Mego torchorot akichan kin matanga che kwa bankin mie son suat yu bankin parata lalacha conviction lalacha ngai saraw bankin conflicti kin kecha me yech me sapungan yech ta makabana nano ya kecabangan an kita kekanin guilty kekanin yatan remorse son suat yu bankin mie lalacha eri ngai saraw bankin so se kecak chan kenta Isaiah masani yang semuk mai bangkan peragla ngi cik yu bankin pertonta wasan sapung yech mapungan eri I kamau ban ngai saraw abankin kasale yang ko o tama ka kangkang ngai sapung kana no uti sangmen kana no watch la paliye me pisechik maingo ngai saraw me pisechik aban kawit ko compare watch way nan crossroad palian pon ya Kasongosong yu pilaw yawi kong palian watch la pil mia restraining yatan aban kin restraining sangcha mia song Kasongosong kay me kecaban kin so to konang lele aban kin so se kecha ukchan watch sang ayat wa makcha so Audaukihda ngai saraw boy bless their hearts pirail kan memime nan maurin sampa retula pan Kasongosong meresola ka control Resujukak pewe tu pasojo ngai saraw rai. So Kasongosong karos portong right overtake them. Ko tocho pain right di. Ngai saraw recai di makan kap kape ke child power. Eri and Mwangih and then Pidohi. Child and Mwangih and then Pidohi. And then Pidohi sang nan totok ni munci cerita nan Kasongosong so jeu song bikin masa nan coach. Dihp ko so yan nan melagaga nabugay sa tuwaw recuk tuwaw masa ni Yatuan aramas meneban manakap kolopulmen yatuan manakap meneban kolokon maur magalagal abil tola sapang tane sang yeban kin kapayata sapon mo minasan kan sapon mo koson metakan Dihp tane nan rajik isa kayo ikin kolokol sapon mo minasan nan no yongi puyentero yata ti bongkom masanen coach yeyelan Pidohi sang nan Kasongosong Anso makomoso lang ngay saraw miya remi anso soro le Pilipin makombahan so by Kasongosong I masanan coach mawiya nampeew and wani man Pidohi sang nan Kasongosong amen eri kayong koransyal law tayo sa karachigay sa silu masan niyong kajayl ma song koros magjay din so by imakin lalong aramas koros amen o coach mamelel coach utan melel serban kasin mo itong kachailan alis Kasongosong magchay sutukak tuwet may weweki anso makom sopay irairen Kasongosong yu makom lalang sotukak coach an sotukak kita alen Pidohi ite magchay soche rongmao ngay Sarawi ay magchay sotupan Mwangih tatlo weweki alen Pidohi ap anso kors coach ban kan kita alen Pidohi karasabe makompan so bayirari ayran buk saraw yu ban kan parto the al ni someone we pay you coach ban kan kita ama komo yo ngai ban kan soche karunga mau kabjien ngai sarawi akcaban kan pubudiang nan Kasongosong wa al o wanim Jesus masani ngai ma al ngai ma melano ngai ma mau woki ma wanim Akcamo itong ernana chamo chakolokole alo bier lalacha alen Pidohi metwe weki isotakak memen Pidohi sang nai sto sa yu melok mai ni me nai sto sa ija mai ni maslik ni mabangka apal kejaban kap Pidohi ang so koros abo depend makjaban pilata Pidohi taso ari ang so apan kachkiyong kumay takijay kelay pagkachaylan kak tataw upit sang nai Kasongosong ay chan kak tataw upit sang nai Kasongosong coach melalawach kan bakabay ay hinaneng lalawach nabe kayo walk chay Audaukihda ngay Sarawi chaylan kin matangan waya katang matangan Pohnese magchay luya sapong o chaylan Mwangih magchay kak Pidohi Nasunod kong ba lalong Kasongosong yung kong tananana Mwangih magkomkak Pidohi kong kinkalalabak kitsakin kalalabak iba yang mo na ibang Pidohi ikak Pidohi komkak Pidohi ikak Pidohi kitsak Pidohi yang mo man
sangnya cabangkan caman tama sanang coach ngai sarau bang kalu ai keja process it kokola cabawa tagan nembe bayu kejan Peik ne Pwoson caban Peik anso goros mengjalele nan Kasongosong komuyong ai chana na Mwangih magkachakak Pidohi o anso magchamangir magchakak Pidohi masa ng coach masa ni magchakak Pidohi o miyahalin Pidohi miyawani mun Pidohi James iralaw tayo ra chiki sumasa ni challenge Peik yang coach akselang bangak pelian ta chepel Peik yang coach pelian ta chepel ang banchang asang kachay just sotukak side Peik yang coach the keep into temptation akchaban pelian setan when we keep into temptation that time chawyayer kisen imun chichiyo jasalar pelpelian aso magja kivin ya so magja wiyalar kan bakaba whoever you give into becomes your friend. So the level is makom okay. The aleta idea we allow kan bakabamu. You become the supporter of that person. Nari imakasambal ka dyan kin Peik na Pwoson, dyan Peik. Dyan Audaukihda ngay Sarawi, dyan matangatse yatan wekata matangatse wewe kita me esapong chan matang pulikiti o palilasa mo chan Mwangih magcha chakak peweti oni Mwangih makomkak peweti mets maweweki there's no excuse so to excuse you puputi o ay puputi excuse koros mimi tocha kechan me anytime so to libil magcha puputi yang nan Kasongosong Komi o ngay so tukak masani dabil patawan and non lautla the ebil non wukla and non chochola main et chochola wukla o lautla pweki che keja soto matang na paliala hey ama komi o ngay bantin matang na paliala kecapan kin peweti caban kin peweti sangnya caban kin Peik aso mo caban kin Peik Peik yang coach wewe kier pelian ta chepel time makom Peik yung at coach setan on nono pinchanger wewe keme resisting obedience to the Lord is resisting the enemy already hey hari yatan ikak nambe tayo mets Peik na Pwoson chan Peik yung coach kaudian lumets kasampal ko yung ngayon na Mwangih Peik yang coach pelian ta chepelian sulaban chang sang kacha komuyong ay chastana na wurwureng puenchang usong ay komuyong ay ana Mwangih chepel sota masak kabaji yung yan mai tame masak auto pa mo yan tame auto komoy magom auto ki Peik o Pwoson masa ng coach ime setan masak setan pilkoten Jesus puk Sarawi ya wewe ki epilesa puk Sarawi atame masak niya so me lecho ye masa ng coach ken politiyong nan kasigo ime masak erain kasigo ban choro sang lecho setan ka koto yu pakata kasigo ka koto yu pakata lecho yu kiligila up time makomban kachigita lecho politiyong nan kasigo setan pananala mile away from you and me. Papan masakatar pot kasuko pamtos o anso magkasuko pamtos so chilipilipil wasawulay utan lecho pan chukwal nan choman naman chichiyo ikarpa na pangkin siya amen. It's a secret. David mimi wasame epepeki ang coach Caleb anso may nang suwat portong, anso may layon portong, anso may per portong, peweti, pakyala, anso may kolayat portong, kasagasang komigos, say, tayo, nakapkapurcho ka siya dito ko ton man. Ay, ari, kasampalong ko mo yung ngayon dyan kak, Mwangih pa na, process which or kalaslan process which that takakan ye chan but and kapaka nan matur laut wono re so kono re chuchik pai sa kayo e mama sa niyong chai den
Pepet o ya kapakap. Song eu pepet ayaw song kapakap. Kumakumban uya pepet che sudo kapakap. Ako ba pepet o uya song toro. Amen. Kajay igilalong kung gilalao. Makumban sudo uya pepet o uya kapakap. Ako ba pepet o uya song toro. Likin kapakap eu song toro bang uya. Jesus masani tame, Mwangih tame masani yang picture iyang akan. Masani may perta, may bebet. Abo so dia coba sao. Pemaban masani yang picture apa may perta may uya bebet. Raman mo ta coba uya bebet to imun cici ko ngelen imun cici ko to caru utar cang. Abo masani orang may bebet o may uya kapakap. May bebet o may uya kapakap. Irariawat anso miraban toro pesan activity ban change. Makomban uya bebet sudo kapakap. Event na nanson bebeto apan change esola pwede eso tuya kapagap apan mia out apan uya bebeto ma physically spiritually pitata me korusian karasabe makomban uya bebetang YouTube ni po kom so uya kapagap nan process in anso amie advertisement ban ko yang kom makom sola uya kapagap na no mi serving internet makom sodaban uya bebeto uya kapakap then you are serving internet akon ban puputian nan sa oneral so bilibil customer chocho suwat malaut on internet maingo erika sampal bebet it involve prayer uya kesen kapakap bebet uya kapakap wasaje maturi sa kono ro chik pai sa do masani makaban bebet kaban nan uya kapakap if you are makapepet kabana na kabacain kabaga kuburnak hallelujah pengen mepek paluar meluwat pengen mepek ngehn magcana na Audaukihda i mepek i magan mepek yang coach ang so course paluar aja meluwat kaya ramaskin batawan mau paluar meluwat Jesus so jaga kita irawat puan uyalan aja excuse and pacawan da masani imaluwat so estuga kita irawat kita irawat puan ka kuya sawas on komuyongay and Mwangih tama kcapan uya pamakcapan uya yung song ayaw song me pamparta masani it's me masani my pepet o uya kapakap pengen mepek paluar meluwat angin mepek yawewan mo makcapan kama nga paluar akcapan luwat amakcapan kama nga palingen kana mga o iinsana kapag uya wat masa ng coach akcapan kelay so tama masani so lang kan mau may luwat po yaten mau capan kan puputo po paluar na luwat sa ngehn mepek i karapan i kakayuwa masani Audaukihda ngehn saraw pa time magcapan Audaukihda ngehn saraw yo time mo capan nang yang uya kapakap uya wat masa ng coach akcapan kailan na chama urin so lang iso to patawan mo kung Mwangih ikamela magchay ko suwata garap nan time imun chichi ko lalato manakap men sang nan sapulaman Jesus warang ko pichirak tache ale naipiu pele sang salangan emen laton irail ko me koto irail samoro ko aray lato pichirak tache pele sang salangaw ikamelele puengak uya message you on the church the jail korusien masalanga jail kin agay back problem pichirak ta pele salanga umuin and kachaman gi me estorong mau Jesus mama saglang salaman problem berta pele sang salanga makaban komo yung ay ban salongo poneng rongorong masanan ko rongorong wasakan makasong kun koto sang rong magcana na Audaukihda te Mwadang te Mwangih magcakap Pidohi ak jasota Pidohi te Peik ak jasota Peik charong ay sign kan bang isa salayang komuyong ay kasongosong kecakap peweti armas chocho pak chocho akin reasoning akin pilkan uyala excuse on kujala ramas masa no Sarawi aja ira chik paisa de ira lautri sa punuan matu apne melelo kaiten excuse you bet Jesus amen kujala kaila so kita ira watch and uyala chay men excuse kita ira watch and uya men
pu sa chai Pwoson men pu sa chai maurin solang men kakela ka kaiten men inda te bacoan mapo Jesus masani na imo paluar maluwaj chai mi menan palu amen makomo yung ngay ban continue to be carnal continue apapali paluar meban kelay weweki emeluwacheng kupuran ko emeluwacheng kapayatan kupuran ko chaban kelay lang kapayatan insane out ngeno pan solanon san saltame wiwian na chay mo amen ari ya tama wiya wasa si Jesus mama sani makamen kelay akabebet ko wiya kapagap akawawayang chay ni san bebet o kapagap pwe Ngehn na Peik paluar meluwach Ngehn na Peik tama song kawawayang chay ye kono chen ngeno bebet ye kakelepen ngeno uya kapakat bebeto uya kapakat tola masa ni pokmai terlo tiang nang Kasongosong amen ri main ko komuyong ay melel ko sa miminan utuk ap Jesus kachto ni sampa so te tipe wa uyata i puralasang sampa en kiyang kachayl kalemang o karasaras mau yung komuyong ay kakuya wana chakap nansiyang peraneo kecantaya kan bubudi yang nan Kasongosong kecakak armas cocok kan pacowan suteraneo jas cokak bubudi yang nan main mangai Sarawi mi melala cau kecakayang mi ran kecakak sutu bubudi yang nan Kasongosong raneo pon makomo yung ibang kacangat yang masa ng coach na sa matmataw mi meta-metawa uya meta-metawa amen pangutano Kasongosong elawalo apabangkin manteng aja memeirla tuwa cha menpire lawalo yang aramas mamagmagit ama komuyong ay panen la abangkak sok lumacha so tutulul mo kita bang sok docha amen tuwa cha Kasongosong ipachowan emelawalo apabangkak aja sok to mo po magchameirla o sola mo kit amen pues ang rena munchijo wewe kuma tama coach deposit lalacha coach deposit masan ng coach lalomi coach deposit supplement masan lalay pakaiten men kapach kaiten men suway kaiten men niya so may saik sulang iwat ligila son siluway sa kuno wap ise se tolu law tabe ikin suway kiche koto son siluway sa kuno masani for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ngay coach apa sesa out of it. Up time may yesela tamem irew mama sani niya so may mo ito Jesus ay mo. Iyan so may eseta tamem mama sani tamem mama sani. Setan bil sote uya ka me coach magchawat ligila masa ng coach hap sote kayo ngay saraw. Kuya ngay saraw magan kawawa yung kachay supplement coach masan. So kasampan kachan out ki ngay saraw mamia me coach yung me ong yan ang time at me anso watch on ang generation at anso to watch at magjailan na nagasambal ki yay out ki ngay saraw tami pa tawan ko may magayo kasampal pag ngay sarawi ikupure ekinala kupuran coach according to Romans 8 ngay saraw makinwewe ki tami miminan kupuran coach o makinikakto ko yung nga na chay Onian soma ngay saraw wewe ke kupuran coach awutan so tabana kisang kachay magchay out ki ngay saraw apan kin kawit kin kachay amakchay ban kin kayongi magchay ban kin communicate ongi apan kin kasalay mo chay tame kupuran coach o ngachay no rane weura ay ngay saraw kag masa niyang komoy komter changalame komter porwe wasaw komter masa nime amen pueki Mwangih taban uyawin lakap. Ngayon sa Mwangih taban uyawin ni Kaymon Walmart. Uyawin yang komoy makamban gateway mo. Rekak masa niyang komoy kader gateway mo. Makchapan utan intimately related to the Holy Spirit. Abangkak masa ni kader gate mo. Just bang gate mo, just lo yang Kasongosong. Makchapan sudah intimacy, acha intimate relationship ongai Sarawi, alkoros caban men kay dia caban kay dia. Sudah bagot caban, mekoros
kos song karos ari ngai Sarawi bang kawit komuyo kang kawit ya amen I lesson watch me I poko ko yang kita nan marain kapon ran watch kalangan chungol kapengong sama cai coach nan beu kapengong founder en ya kauna bata kalangan en kubramail irail kan bau ya sona apa li kauna bata kalangan kiang kumail kalangan kiang kubramail ansau meglumai moyong kitsen kak in bilkak yang share in bilkak yang teach pon kauna bata kalangan kubramail pacawan ceme kurbuat impact samba nan pompe ya rabas be isotokan pacawan Israel awrabil kin kala labak rei kawewe ki semua ka media limo media survey mo aprasya saulang ngayon pacawan yechkan o right ipil purya mo iki impact me wiya ong nya nan pompe me ka pacawan ay sawos ay nanen rak wasakan goros dari sabol mamail ngong dengang ay nanen counted pan gubran goats o sama may ipacawan quality may chama-chaman me chay situnon wewe kita song kan may minan lang up one thing for sure eu megot bautan ka chay Mwangih o Ese magchay ban chuwang nan lang the souls of human no ranaramas kom sudaban kasik kom ban puryamoiki mechocho kumay kan ba papali kaw na bata kumay kan mapilkin patak nan group watch aray pan pachoto kalangan yang komi congratulate we aray kaping buweki patago te sharing wo so delibil te effort mawiyawi makari yang kaw na bata miye isi Peik yung ngayon Sarawi yo wiyata group watch reward may nenen ngatar may nenen lap kalangan ko pramail Sister Jacqueline Serlenta Lovelyn Michael Rusien me kinuya so na pelpen Queenie Apple Celestine apo Michael me wiya apelpen ali watch kalangan ko pramail wang lagi ko Rusien me yang kacitaw yang masani pa na kaskul and run watch kalangan ko pramail Rusien kaunon kacin kapeta may no o iye kapakap makom suraban manokela kaskul watch eu me coach makasampal jailen chama-chaman makasongosong so jo ya chikchikila o ya lalaut la o ya chow la rirai kan meta taur le ni mo ya buksaro masani raban maurla tataur len ni mo kaiten ko lang ni mo tataur len ni mo kung yung ay ya sa Cairo kaiten chan uya sang palilautin baur watch kung sa suka umon silang coach kung yung ay masani dabil pacawan ang coach kaya tuwan po yung yata song loud karan yang nagay komman taiban ale soche irail kanche ban kaim sakala komter mapangakita Kasongosong Kasongosong uya selian mauruach kompan hutan utiat sopay leleng ran akan ababan uya latip makomyo ngay banten accept wapan kalwalang chamela niya so makomyo ngay ban accept meta-metawa o kanay chiklona cha aban para tani sainsan o komyo ngay ban kin so ni sainsan ababan kin sainsan wakcha na padiatan kalangan min kapakap chay leo pa na chay kapakap kairala chay leo pa na mocho-mocho dinay isang sowasan ranwats nagay wasan sowas nagay sochu nagay murin sowas nagay na may isang ap chay uta chay kapakap coach so chay din yang kacay kacay nan time sa pala may time mahuchay lang tatongki nagay saplang kapag wasa ko rasul ang susunod dito. Arama komiyong komiyaman na lalang na narayan Kasongosong nan ang so tuwa chamat
Kasongosong kompil sudaban kasik maban pir sang masliki an so kors. Kasongosong bilkin mimi within hours nan pilnan chen pasachail kanche Kasongosong bilkin paro sang renolo, sang ren leo, sang ren seriko, sang ren jonta tongkan, sang ren friend kan, sang wasakan magchay bilkin soto kasik. Hari muna iban kabagap ayit imemen kair kila. Muna mo ban leleng Kasongosong ako may anak kaun of komunita. So mawan kan rekin training all in yan so maraban mawan resulta na training an so maraban tolang o wiya tamar train up on ren wiya mawan don wasan mawan kay din an so school in Kiang Lech o an so school in Ail dapat batik kasik ye yan so batik kasik bugdai la seya como yung iba na kaun of batar so Kasongosong tama kom leleng iuya pa nung ban pilkin kaun na batamaw nan process mo magchay ka school kiyero Audaukihda Sarawi Mwadang Ese Mwangih mo kom ka Pidohi sang Peik yaten o paten kapakap yaten kumuyong planano ono pa yung Kasongosong babang Puerto makom Mwangih makasongosong ban Puerto kom bananano ono kom ter Pohnese ono kapakap Sarawi Leson pong imasa ng coach. No. Kung kosan na tiyer rano was tama mo basa pa ngong Kasongosong ban Puerto. Kung wewe kiyer Mwangih tama omi kapal. Luwats bagan Puerto. Kasongosong kan me chakin kalap puputi ang lale. Next time we atarom kosan tin match. Next time mabang Puerto, isoto bilban negotiate. Isoto bilban deal with. Isoto bilban kosokosayan. Yes may ban uyan ban bawet yarinak. Poniaso ko mang kosan na tiro mo pasabang ranwats pang Puerto lakap kung sa depan na situation na kan kapal mata watami pan uyan yan so may lalenger lale iyan so iya kan mangay japan en kak mangay japan uyatara japa sabang uyatar pasabang ranwats kosan na tiro tampan uyawi an so mabang Puerto japan kumban utaja masa ni bacawana uyatara kosan tipur japan alayuk to aja deliver kan bancang ni stowa kung mga sanitier mga manage yun so whether Puerto kumiyaleta may coach mo kung surana ane pura kan advertise apan Puerto utang kasalita kilal kay melengan magkasalin bebilbangin kasalong magarta niya so me kung paano yatarong ko santimet apan Puerto kilal so de bilbil puy chik lengan yet kamao pekan kumpan masani uyataray ko santiyo ay pasabango isibana le so de bilbil yawan lengan kasalin umpamaw iwetari ko santiyo match isubana le miya na miya match hari kalangan mawar hari match me imen bil pakita sa kupurakan o bil share ye Kasongosong pan leleng komen akan leleng komen anso sota lebih kompang kanang amayang kompang tawan sa process watch kompang tawedi chay pano chay kapagap iban kapagap kung lolo wasang kacien salatak chay pano kapagap na miya Kasongosong yung makom soso by ranwatch akong mentaweti kung pilata paweti kung utatsa pilata paweti miminan omi pilipil kosanti kung pilata paweti kung ban paweti kung kaisang mo kung so kaisang kung kaisang wasame mimiya miya wasayo irairo yung makom luwat siyang kung der kailangan wasame irairo kung para tayo makom luwat siyang makomi atikteteng yata makom komi alcoholic man yaten komarkol alcoholic sa kaway kung der mo may isla na mo insakaw maka atikteteng phonography de kilid suwat kasta suwat kada ko la YouTube ikolit match ikolit here amen makom luwat siyang songayo kung der kasla wasame nini kung der karani kung pilbang kinutan dari kalangan ng coach chay leo kana chay kapagap imen kapagap kung tacho biliyang kapagap wasa kung kackachi hallelujah siya coach labalap kalangan ng kupromi time watch ikapagap ki ri kam koros mayang pena watch main court labalap sa kamelele masapon ng masan match Mwaso koros sa masan kin kota ni anso
Lord Jesus, so the little son Kasongosong kan men so by nan wasan Pwoson nan wasan tatok nan wasan momoich kan main court labalap. Kasongosong kan magin lalang men mana ka pay na ka taba no sari kan. Lord God, combatin masa ni yung around what masakap to wait. So in the name of Jesus Christ, kapagapdi whoever that person is, oh Lord God, our will and care that willpower to be strong. Lord, and got the way to Kasongosong, and got overcome Kasongosong kan, and got pilata the way to chichiakiti nawaran Jesus Christ. Main court labalap kalangan and kukuromo. Nan watch, I thank you so much, oh Lord, for the power of victory. Lord God, give us the revelation. Kamaray ni kan kich kautiar watch. Mesa soche pepe percent poeti. Because you have been victorious already. Kom poetier. As a pepe sangpon stage and poeti. We are fighting not for victory, but from victory. Sa pepe sangpon Pwoson and poeti your mind courts. Because Christ is living inside of us. According to your word, Father God. And on Rome, Walu. Ma kom ka jenu palikan kichais mabangkap pelian kichatama isa. Kalangan kiyang komoy Ngehn and poeti, that Holy Spirit, Spirit of victory, O Lord, magkachir lola naman kids. Ikapangakan komoy je korusya my son. Lord, I thank you so much for your strength and your power that is working right now. I believe in your Spirit, O Father God. Your Spirit empowers us, O God. And according to your word in Isaiah 54:17, that no weapon that shall form against us will ever prosper, nor any tongue that rise to condemn us, nor to rise to accuse us, will be brought unto condemnation. Oh, I thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Kalangan ko bro may maigsa. Leo kors me ban songan katapaikits. Oh, pan komong momula. Kalangan kiyang kamoy i-open and ranwats. Kapag kiyang kamoy che salatak. Ikapag kiyang mga poeti mamiyar po riyekan korusya no kichkors. Napantatok sang metskola sa ban chechek o masa-masa. Aso magkasongson kin Puerto Main coach asen kin poeti o kalangan na maro na maisa. Lingan wa poeti Sarawi. And kopropurwong kumagalep ng manaman and marin Jesus Christ. In Jesus' mighty name. Amen. Kalanganan coach o kalanganan kupuramay korusyen ibang patotier pwede ay itong alay so bin natier lesson and natier. Once again men biliw kapurayang kaysa balay itong alkapungong kumay papali ikaw na bata mission director kan Sister Yunalin Rich kalangan kuramay korusyen o pagolin coach and kakaon nan nong yung chay korusyen kokola che manaman and marin Jesus Christ. Amen.